אחי, היו פה לפני דקה כאילו. כן, כן, יש פה כוסות, אחי. עזוב כזה, יש פה חתול על הספה, חצי מהולכת. בואו ניקח את זה. Rekaman baku tembak jarak dekat antara tentara Israel dan Palestina viral di media sosial Telegram pada Jumat 1 November 2024. Seperti diketahui, konflik yang melibatkan Israel dan Palestina sampai saat ini tak kunjung mereda. Alih-alih menghentikan pertempuran, Israel justru semakin menggila dalam meluncurkan serangannya. Tak mau kalah, pembela Palestina juga intens meluncurkan serangan balasannya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Tentara Israel dikagetkan dengan tembakan tiba-tiba dari tentara Palestina saat pasukan IDF tersebut beroperasi di dalam sebuah gedung. Tembakan dari jarak dekat tersebut nyaris membuat tentara Israel kehilangan nyawa. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib akhir dari prajurit tersebut. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. אחי, היו פה לפני דקה כאילו. כן, כן, יש פה כוסות, אחי. עזוב כזה, יש פה חתול על הספה, חצי מהולכת. בואו ניקח את זה. אחי, היו פה לפני דקה כאילו. כן, כן, יש פה כוסות, אחי. עזוב כזה, יש פה חתול על הספה, חצי מהולכת. בואו ניקח את זה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.